gagayam! Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE drama. Manipod kanikab sa triko san napud no nagan, tintay patangatangay drama itangam. Sakbay na, hello mampay kan ni Miranda MJ, kan amin nga Abraham family dita San Mateo, Isabela. Kastamatan kan ni Verna Francisco, kan Roxanne Carig dita Taiwan. Kastiman tikunani kab sa triko. Dear Manang Bianang, idagad adalakpay kastauna arigat mi iti inak. Ket ninanang kula unay ti pakasyak ta uray baketen, ikarkarigatan na payla ti mangged, tapno adala pagbayad ko iti pag-adalan mi. Adamat ikit kong ada mabalin na iti biag, kat pasaray iso ti asitgan mi, nukas jay amagipit kami. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anyat gagara manang mila. Umayak ko maumutang iti kwarta, mayet ading ko. Di mo payla na baybayadan, tayo mo na nga inutang mo. Ita umutang ka manan. Agbayad ka pa'y mga umuna, tap na damanan ipautang ko kang ka. Di ka madanagan, tabayadak tumulaeng ading ko. Sa nagaputan na sing petak, kat gun-gun dawayan dakmeten nga utangan. Amuyo kumamot at ipagpatinggan nyo. Kwa. Pangusaramaya iti kwarta manang. Pagbayad ko man ni Elias akaanakam iji pag-adalan, ading ko. Apay, anyat yernan aya. Graduatingan may sa semester laengen graduaren. Kastaya. Mala, baunam dito'y balay takasaritak man. Tapnosan kan ngag problema iti pag-tuition na. Siya kaun, timang paadal kan kwa na aging kang aggraduar. Ibaklay ko amin ang magastos. Ha? Agpaiso ading ko? Wen! Iso abaw nam dito'y balay di anak mo, manang. Naimbag nga orasyon ti. Agmano ak. Ala, agtugaw ka Elias. Agyaman na kanti. Pinayaban ka, taday singasing ko. Marigatan nga min ni nanang mo amang paadal kan ka. Iso ang nagdisnudo kasyak timang tulong kan ka, Elias. Ha? Agyaman na kanti. Italang mo't na medyo marigatan ni nanang. Awan nga ng trabaho na. Naimbag iti dapat trabaho na ta saan kami unay ang marigatan nga agbayad iti pag-adalan. Ay kapag-adalan ka ngem iti may sa kondisyon, Elias. Agnaid ka dito'y balay. Ha? Kaya't kabantayan, bayat ti panagadal mo. Isong agnaid ka dito'y. Kaya mo? Ay, no siyak. Kayat ko. Ngam kasaritak to pa ni nanang ante. No, palubusan na kung ano saan. Nala, angam sika at agdesisyon iti dayta. Taadan na kam mo. Saan kan nga ubing, Elias? Kat addakan ka ano anya ti desisyon mo, anak ko. Da kayo ngamin ti pampanunutak nanang. Awan kadwayo di ti balay. Di nakpakadanagan, takabaulak ti bagik. Ken napigsa akpay, anak ko. Aramidem latan ti kayat ni antem, tapno matulungan na ka. Ket maragpat mo ti arapaap mo, anak ko. Inak agiskwela nanti. Adoy ti kwartam, Elias. Kan tay bayad ti tuition fame. Bayada kaon. Daytoy. Agyaman na kanti. Naimbaglakit din tadda kayo. Kunaklakit din o diakon maituloy ti panagadal ko. Wen tanasing putak nga men. Amok ti tumulong ka nagiti awanan nakas kada kayo. Naparaburak. Sa anak anaimot. Kan naasi iti pada katao. Malala, mapangkan. Tarimaanam tagiskwila Di ka makinubnobya. Awan eskwela ni Elias ita. Apay no pagawidam ta mapanamot kitaan jay inana. Mapanamot tulungan iti trabaho iti balay da Itian niya pa'y laga pong agawi di jay. Dito'y mati pagtataudan ti kan-kanan kan pag-isiskwela na. Siyak timang tultulong kang kwa na, Mario. Siyak timang papaadal iti ka anakak. Isa dito'y tirumba nga pagtrabahuan na. Urag laba kan agdalus laang dito'y balay. No agsasao ka, kunamot lang sika tinang paadal ken kwa na, manipod first year college.
Kat iti maudi mo't la semestre na makatultulong ka kenkwana. Ay kudak kalaban nagdaytan Apay no awanak, may tuloy na ayat ipanagkadal na. Ha? No awanak, maragpat na ayat arapaap na. Awan na. Agbalin nga istambay no awanak nga iki na. Iso ang masapul nga mo nabigbigan ti utang na naimbaga nakam. Ay anyan, kundi tulong ka. Ngam kastamot gayam ti kapanunutam. Panagin ko na lang dahi tangar aramida no kasta. Panagin ko na asasawa mo, Mario. Di ka man naging lalaing, tawan amaw. Nalalaingak mo lang nga adayong amsika. Naigimata nga kiti pantalon, t-shirt, kan sapatos mo, Elias. Kan adapay chinilas kas kada brief mo dita. Ay, hala, naggastos kayo pailangan ti. Kedaan mo nga minan dagiti us-usaram abadong. Iso ngayong gatangang ka na. Kastuyak nga men, kaanakan. Naasya kiti pada ka tao. Managtulong nga. Mas asyanak nga minken ka. Ay, agyaman ak nga rodaan ti. Nakababain pa yan kada kayo. Ay, mamati akla unay nga miniti ibagbagada. Ano mang tid ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Iso apatsyak nga danto dakkel agrasya sumangbay kanyak. Kat amok, ababaan matlakan ka dayta kaanakan. Ha? Nalaing ka, iso nga amok amawatam ti kayat ko asawan. Malala, idulin mo dayta, tapno daw usaram. Usaram ka no bigatan na, uray ta brand new mga dagita. Mayet, adeng, umay kuman bayadan tay utang ko. At damat naganan siyak iti panaglaklakok iti nateng. Iso nga agbayad akon. Apay, nang usaramaya iti inutang mo idi kanyak. Inayon ko iti pinagtuition idi ni Elias, adeng. Mano ka din tay nautang mo kanyak. Nalipatak pa yun gaput kinabayagnan. 4,400 pesos, ading ko. Aya, nalala, saanan? Di mon bayadan. Uray tay inusar mo jay ka anakak. Tulong kon kwa na day jay. Ha? Ay ala, nakababain mo't ading ko. Basta di mon bayadan day jay. Takayat ko atulungan jay ka anakak. Ni, nakaskas da awan te. Itamang pa adi na inawat ti bayad yu kang kwa. Kat sigud mo't adi na maiturturugan day jay. No adda makautang kan kwa na. Tulong na kano ijay kasinsin mo kaanakan. Naimbagman, nakaamiris siguro nanti. Nakaimimot pa day jay idi. Numapan kami umutang, nagadua sa una. Makangag kay tagkakasakit a sarita. Ngam di mga rudag pa utang, no kwa. Kas jay nang aruday jay nga antiyo. Ngam ita, disnudo meten anang tulong kiniinsan mo nga Elias. Inayaban na meten ijay balayda. No kaano maadandanin ag graduar ni Insan Ilyas, santo kundi tulong kang kwa. Last minute mo nanti mayait. Kunak nga rod nga oray saan kuman. Nga mabainak mo't. Tanag disnudo mo't amang tad iti tulong. Iso abinaybayan min Kita man umanaykan ka dahi ti abado. Islaks kanto'y sapatos, Mariaw. Nay, puraw apulaw kan nangisit nga slacks. Kan nasilap ang nangisit ang sapatos mo't lagita. Wen, ipadas mo. Tanusan nga umanay, mabalin ko nga isukat. Pangusarak ka lagita aya. Kat amumbay ta sa anak ang mahilig nga agusar iti kakasta. Usaram inton graduation ni Elias. Taday to'y mati usarak. Kita, achichilap ti badok. Apay, kanaw ti graduation na. Inton umay alawasan. Agpipicture tayon to. Iso masapul na pintas mo ti badot Tanay, agpaggraduartan. Ay, sos, agraraman kamay. Si kaayat agpagraduar kat di kabagis mo may. Nimilakit di at ipagbadwam iti kasta sana si ka.
Siyak nga ron ti mangimart sa kin ni Ilyas. Ta siyak tinaggastos iti pinagadal na. Ha? Ay na, ang raraman kamay tabak-bakitan. Dandanin agradwar ni Ilyas idi nagdisnudo ka atulungam. Isa di mo sa untikas na. Nagsasao ka, kunamit lang si kaamin tinaggastos para iti panagadal na. Kat iti maudila as semestre at timulong ka. Di ka mama sumanao. Dakkel maabanagan adyan ay tulong ko. Ipadas mo ki din dayta, tano basit inakisukat. Isublim kit di dayta, ta jak usaran. Ag maungak tulaangan kan t-shirt. Isublim dayta, ta igatang mo iti pagbadaw jay kabagis mau. Isaw, tirumbengag purma, saan adata? Kasanungay na nang, ipapilit mo't niyan ti mayat nga iso ti mangimart sa kanyak inton graduation ko. Ala, anak ko, pagbigyam latan, tapno awan rire. Ngamda kayo ti kayat ko amang imart sa kanyak nanang. Tada kayo ti pangisagutak to iti diploma. Pagbigyam ni Antim, tamangan nugumura, kat aduman ang maibagbaganan. Amumutan ay dyan nga Antim, anak ko. Nanang? Sana bale, ta Antim mo't, kabsat ko day chay. Awan sabali, ken natulungan na ka ni Antim para iti panagadal mo, anak ko. Ay na, maragsakan para ken ka, Ilyas. Nakalpas ka mulangan iti panagadal mo. Agyaman na kanti. Agyaman kami iti adu at ulong mo, ading ko. Awa, nawan problema. Kaya't kung amin na makaadal to'y kaanak ka. Tapno adamo makatulong ka da tayo Inton nakapsot tayon ka ba guys? Aywan, agdiritso tayo ijabalay Nagpaluto ak ngamin iti sagana ni Ilyas sa naggraduar. Ay na, naggastos ka pa ila, ading ko. Uray saan ko man? Anya saan? Agsilibrar tayo mo Agrambak tayo. Nagpaparti ak iti 2 baboy, kan 5 akaldeng. Agawid ako nanti. Nay, apay nga agawid ka, Ilyas? Itatan nakagraduar kan, agawid kan. Panawan da kamain. Inak pa'y tulungan ni nanang iti balay anti. Ay saan akaanakan? Agtalinaad ka dito balay. Ay, alapdam nga agawid ta kaanakam mayay. Awan karbeng nga mamang lapod kan kuana. Apay, si kaayat ti inana. Wana ang siyak matinang paggraduar kang kuana. Elias Baraw, agawid kalatan no kasta ti kayat mau. Kasapulan nakamot jay inam iji balayaw. Awan kadwaken katulungan na ijay. Agyaman ak ta maawatan tak, uncle. Ay, nalangarod, palubusan ka ngem ne. Di ka mang liplipat kaanakan, wine. Uwan anti. Apay kung maamalipatan kayo ngay. Saan to Apolos anti? Kablawan ka insan. Ngamin, nakapasa ka iti board exam. Nakastrik ka dagos iti trabaho. Agyaman ak insan. Dakkel akumpanya dyan naka-employa insan. Naimbag nga rod na nakastreka ki jay insan. Dakkel siguro ti sweldo mi jay. Medyo laeng insan. Nay, umawawag ni Auntie Mayet. Sung batak biit. Hello, kanakan. Kaano ti day off mo? Inton bigat, Auntie. Apay ka di? Ay, eksakto nga raw. Ada ngamin impabuk ko pag-relaxan tayo. Napintas day dya beach resort. Nagpintas lugar. Ag-relax tayo mo, Uray sagpaminsan lang. Ha? Ay kat na, Auntie. Ibagam to kanina nang mo kaya namat ti umay barok. Kayat na day jay, Auntie. Sige, taibagak tukin ko na. Sige nga rod, tainak mang tulag iti pagluganan tayo, tanay. Diyak pa'y na ipa-repair tay lugam may. Amangan no agpalya ijidalan. O anya, nag-enjoy ka mo lang, Manang Mila. Ay, italaang manan ang makaumayak iti kastoy ading ko. Ipapas tayong tagpasyar. Habang si bibiyag tayo pa'y kabagays.
Kakaiso na nga dan ni Elias sa para treat tayo. Ha? Ay, iwang gayam Elias. Ingkanto agbayadan, tanay agawid tayo. Naungputan ti oras tayo ditoy. Ante, Sana bali tadain down ko sa nga ribu ide. Bayadam tuntay na batian niya. ha? Wan ante. Manut binayadam ijay na panantayo, anak ko. 11,000 pesos amin, nanang. Anya, nagdakalan. Kunak ano ni anti ti agbayad, tay sumot nga ron tinagawis. Ngam saan mo't gayam? Angam sana balin, nanang. Sagpaminsan mo't lakit di. Nagloko mat dayjay nga ikit mon. Di na nga rod impasigod asika ti agbayad. Kasanon no awan igem mo a kwarta. Alabayan yun. Sana balit na nag-enjoy tayo. Wan mat kit di ngem kasla masayangan anak mo't. Nagdakkel ti binayadam anak ko. Sana balin, nanang. Masukatan to iti ado. Manang Mila, kayat mo tay daan akama miken nila kay. Ipadawat kong keng ka. Daan day jay ngam natib kerpay. Awam pay dadaal na tanaiwanan ana imbag. Ha? Apay, di yu usarenan ka bagais. Saanen ka ba guys? Sukatan mi iti dakdakkel tani. Si Mewal meten di asawa kidilim makayan. Kayat ko tay nalawa akama tapno saan kami man ngagdekdeket ken nila kay ikaw. Ay katsi ka Alaek ano di yun kayat tasayang mat. Nalanga raw tay patulod kunton dito'y balayaw manang. Nakitam jay insen ko kan kaaladawan ti ka makaanakan. Wananti, apay ka di dayjay? Nagpintasan niya. Kas jay ti uso ita akama. Kakas jay ti makit-kita ki social media. Nagitay kama ti babak nang. Kan naglawa. Kas jay ngamin ti kayat ko akama Elias. Ha? Kayat ko agatangan ngem kurang matay kwartak. 3,000 lang amin jay kwartak. Ha? Ay, manot kurang na aya, ante. Sagmamano aya di kama. 23,000 ti balor day ja akama. With kutsun day jayan. Ha? Nagnginamat na, ante. Nangina ang quality. Kanay 3,000 mo tay kwartak. Nayo naman ka anakan. Sana bali, tanukas dya magipit kayo idi ka. Siyak matas asit ganyo pagpatulungan. Kan oray ta, siyak mati nang paggraduar kang ka. Apay sana mabalin a hulugan, ante. Mabalin angam nangingina. May mayat no kas ta makalaka ka. Alaan ka anakan. Italaang manen mga gidawak kang ka. Awan pagidaan minurabi Taintad kun kaninanang mo tay daan nakama may. Kwa? Adang amin your ornungak, ante. Apay no mangkita tayo tinalaklak ka. Ibagam no di mo kaya Tilyas. Ha? Apay akas takang ngay. Di pag-adalan ka, amin na ka sa pulam, ipahay ko. Sana ka nagbalin ngay imot kang ka, ngamita imutan nak. Ha? Sana kasta, ante. Ala. Sige, gatangan tayon ti ibagbagayo akama. Awan samot maururnong mo nanak ko. Awan nga rod, nanang. Takas ano, tungkal sweldo, addan niya ante iji opisina. Tila ipagpagatang na. Una yun na di akabsat ko. Diyak laim pagarop akas tagayam ti plano na. Mapagsusurot kun dagiti inararamid na iti kalabag sa nakaw. Ison samot akong ditulong iti last minute. Tapno adda karbengan na nga agdawat iti kwartaken ka. Pasensya kayo, nanang. Pasig akabarbaro dagiti gamit da, ante. Kat dagiti daan na gamit da, mapan ka na kayo. Imbes ada kayo ti igatangag iti baro agamit, saan mat? Awan problema iti dayta, anak ko. Kan maysa, awan hilig ko kadagita. Isuna laeng tasika ti pampanunutag. Saan kan ang makaurnong, gapo iti kadadawat ni Antem. Nang? Ay, kat ti kayat na, kanayon nga agawting, kat si kamot ti ipasubo na nga aggastos. Agungat mo't ngamin, no sana mapatgan ti kayat na, nanang.
Anya nga taayat ti aramidan tayo. Nanang, adda hulugak alo ti ija lugar ti katrabahwak. Kukwa na amis mo. Mabalin tayo na pataktiran tayo jay, apaman na maitid ko ti daon ko. Ha? Kat, kasanon to'y kalkalapaw ta dito eh. Panawan tayo na. Sana bale, tasan tayo mat adagada ito'y nanang. Apay, adda pagdown mo akwartam. Adda nanang. Parugyak ton ti agipatakdari ti balay tayo. Tapno makaakar tayo na dagos. Wain kanakan. May mayat no addan bukod yu alutay ken balay. Ken tapno adda pakakit kita amit isuldaw. Wen nga rod angkal. Katapama na makaakar kayo ijay. Di yu ibagbaga kanya antim amayet ti adresyaw. Tapno di na masurutan ti ayan yaw. Talaga adi nakasardengan dayjay adawat-dawatan iti kwarta no maamuan na ti umakaran yaw. Ha? Pudno nga asawak ni Antay, jak kayat yar aramidin na. Pananggundawa iti kas niya nga aramid na. Iso apas pasensyaan nyo lakuman niya antimuhain. Siyak ti mababain gapu iti panangpurpursanakin ka. Amang tani ti kwarta ken kuana. Mangibabain dayjay nga asawa. Awan utang da na imbaga nakam. Agasam, pimanaw da adi nagpakpakada. Katimaday, jakun makuntak ida. Di mun amoy no napananda. Nukas tama lang, singirak amin na naitultulong ko kadakwada. Ay namayet, no kwenta anaimbag, nabayagan ang nakabayad ni Elias ken ka. Subsobra pa'y siguron atin ay tinakin ka. Ta kanayon mo mat adawatan. Tunggal ag sweldo, dawatan madagos. Ay, kurang pa day dya bayad da kanyak. Di ka lagbain iti kas nangar aramida. Ha! Rumwarak mang kede. Inak man nagdamag kadagiti sigo da karoba da ide. Ang mga namo dati makaranda. Agar arbes, rumwar ka pailaan. Kadama payong. Agpayong nga ka. Unay mo dagita aluganan. Didakpay mo't pagbigyan. Didakpay pabalasiwan mo't dita kalsada. Ay, Nechay, nawayan basit. Tarayo ko na, bumala si Wakik din. Ada, anay, nagkalis. Tulok ka. Tulong! Tulungan dak! Bayaw, kumusta ni ading mayet? Upirain da kano ti ulo na ipag. Grabe kano ngamin ti pan nakaipakpak na ili na igalis. Anya, ay nakaasimot ti kapsat ko. Wani nga raw. Kunak ngamin na saanan arumwar ngam nagpilit may. Ala, ikararag tayo asapay lakuma, tamaagasan adagos. Kumusta, ante? Apay no mangangka, di mo alaan. Ha? Naggapo mo ijay Hawaii. Uncle, apay nga yakas tamot to ni ante. Nabangi. Wani nga raw baraw. Kastamot tan tinagtungpalan na. Napukaw nan san tilimbong ti panunot na. Ay, Kaasimot ni ante. may katoy. Gapwanan siguro day ta ti pan nakaito pati ulo na. Ala, uncle, no kasapulan nyo titulong, di kay kumaagbain nga masidag ka na kami. Tas sidadaan kami at tumulong. Agyaman barok. Napukaw nga rod ti ikit ko ti limbong ti panunot na kat kalpasan ti sumagmamano abulan, kimaro ti sakit na kat ison ti impatay na. Kat itadamutan bukod mi abalay itinak, kat nangasawa akmatan, kat adan bukod ko a pamilya. No pa'y kasta dalatamat iti puder ko ti inak, kat jakpulos binaybayan. Alakastan, ti gayam mo, Rico. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring.
Eli Palacio. Enyornos para iti script kuniti drama ti gayam yo, JENA ALMOITE. Dakalayaman manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.